Chasalo Tripura Federation is Saktharmungbai Bangladesh Tripura Bosong Lokorok Shatok Pitok Kwlaijakha Manadu Kwlaijakha Kasha Himbotok Manjaka TTA Chini EM Shuhel de Burma EM Runil de Burma YTF ni President Suros de Burma GS James de Burma GS Lemon de Burma Khorang Violence in Bangladesh! 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 Stop violence in Bangladesh! Bangladesh! Justice! 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 No rest! No rest! No rest! No rest! We want justice! 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 Shukangni Shaklajak Tongmane Haikeno Chasal de Bora Bangladesh Hawa Tongnai Tripura Bosong ni Tong Kosung Lokorok Sobrab Jangmani Nate Raja Khorang Circuit House Shimi Kwlaijakha Himbotok Abono Karayu Tripura Federation is Saktharmungbai Bangladesh Government High Commissioner ni Thani Deputation Yafanani Thangmani Fiaba High Commissioner by Malay Manlia Borok Aboni Bagai Tangsalo Tesha Thanglaye Bangladesh High Commissioner by Malay Nehuni Shaka YTF ni Adong Rock In Bangladesh, 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 save minorities in Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh. Khagratari district, Bangladesh country war, Kwlaijakha, Saktharmung, by minorities of for the Hamlang Tongmani, Tabusu Zorati report Manmani Mote, 100+ Borok ni Nogrok Skopzaka. Tebong ni dukan rok skopjaka aboni bagai kha dumani kaisa seng peaceful agitation tini 21 September 2024 on behalf of YTF seng tini o jagao circuit house eba khai High Commission of Bangladesh nije office ni boskango seng tabu peaceful agitation khlaitong norok jotono saimanu under the leadership of our beloved Maharaja Chini Tripura nije wings tongnai rok always no minorities of the bagai eba indigenous of the voice je jagao suppression ngo borok je jagao injustice ngui tongo a jagao Maharashtra je soinyo ro Maharashtra je force ro Maharashtra warriors ro always sing borok no protect rnani bagai khorang pisau tini Bangladesh hayo je babe obo ottachar khlaijagui tongo minorities of the sakao abo blaike khadun upjaknai kok dukhu nangjaknai kok Sung obono black selemung janok mani bisingte o incidents no sung condemn khlayo haisi tai sung obo sanani musungo government of India dakti kai Bangladesh ki je violent situation no cool khaitub nani bagai I think government of India also should engage with the official team of Bangladesh and should start talking to them why this violence is not yet stopped haisi so we want Bangladesh minorities people to get justice. That is the reason we, on behalf of Youth Tripura Federations, today we organize here a peaceful agitation. I say. Because abon bagai ang sanani musungo tini Bangladesh jagawo borok sung khobar rok manu miya rok bisimi. Kabangma borok jani nok yakari kirima bai borok kharima tongu baksani bohok roko bullet koksak mani sungnugo yak rogo phadi bai mani sungnugo bokhor rok phadi wi bujaka. Jata kaibongi nok je tongui tongmani aborong no soksai shipjaka haisi tini minorities borok no protect rimani angkai everyone ni rights tong haisi human being kai singsaro gothang tongui tongnani peaceful babe tongnani kintu je condition Bangladesh tini nukjagi tongo totally abo unstable haisi abon bagai sung tini nayotamo YTF rong ni toraf theke High Commission of Bangladesh to memorandum ya pharnai o memorandum ni bisingtei Sung government of India no request khaikya je dakti khai bus kangni salo Bangladesh ni situation jengi tongmani government of India ro revisit khaiye borok bai kok sawoi all situations no calm down no tumnani जो हमारी बंगाली भाई और बहनों के साथ जो हो रहा है हम लोग यही चाहते हैं कि पीसफुल मेंटेन कीजिए कि जो अभी बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट जो चल रहा है अभी जो हत्या मर्डर टॉर्चर मारपीट जो घर जला दिया है एज पर द रिपोर्ट हम लोग अभी सोशल माध्यम की तरफ से जो हम लोग मिला है कि मोर देन 100 घर पूरा जला दिया है वो लोग और मोर देन 67 अभी पूरा कैजुअलिटीज किल डेथ अभी पूरा मर गया और अभी बहुत सारा चीज़ अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है
इसलिए हम लोग आज प्रमोथा और YTF जो हमारा बुबकरा हमेशा चाहते हैं कि हम जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर द कंट्रीज जो माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो अत्याचार करे, इसी खिलाफ को बुबकरा हमारा महाराज ने हर रोज़ बात करते जा रहा है। इसलिए हम लोग आज ये पीसफुल एजिटेशन या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं YTF के माध्यम से और प्रमोथा TWF के माध्यम से। Asalni Himbotok Kwlaijakha Pandao Hasini Tong Kosong Lokorok Bangkong no Kwlaijakha. Raja Khorang agolani Shimi omini kokthom Chini Khorang. Osamotani kakaham te hambai. Osajora kakupung Saktharmungbai baksa paini teaching sogno naitoto ke chitu tisanabagi ma kunjochiri jewelers eushatri haika rangchakni goina ganthi saka alaida offer. Gram thiki rangchako khokni rajora khaimu joto rangchakni goina ganthi sakawo 25% jora making charge free. Abonokari la kaisani paimungo tongnai alaida sokat. Orono payako narokni bagi rupaini goina ganthio 100% making charge free. O offer narok manai October talni sal 2 simi Chibri sal jora tam wansubito ei taledi tabuno faidi champok nogoni ma kunjoshri jewelry falnogo nikuma ma kunjoshri jewelers champok nogar hati Assam Agartala road Saltham Tripura Kokduk number 70056587734 abonukari taikaisa number tongo 700531758